Minn mindu ġejna noqogħdu l-Olanda rċivejt ħafna mistoqsijiet rigward l-għoli tal-ħajja hawnhekk, speċjalment meta kkumparat mal-ħajja Malta. Ovvjament kemm persuna tonfoq f'xahar jiddependi ħafna fuq iċ-ċirkostanzi ta' ħajjitha. Iżda fil-video tal-lum ser inkun qed nagħti rendikont tal-ispejjeż tagħna ta' kull xahar, inkluż dawk marbutin mad-divertiment. Sabiex nagħtikom idea ta' kemm tiswa l-ħajja ta' hawn biex tkunu tistgħu tqabbluha ma' dik ta' Malta. U ħanejdulkom ukoll fuq il-pagi ta' hawnhekk. Ser inkun qed nagħti wkoll rendikont tal-ammont ta' flus li kellna bżonn inizjalment biex nagħmlu dal-pass. Hello, qabel ma taraw dal-video, malajr kemm ngħidilkom li ġejt nominata għall-award għall-Content Creative Spotlight tal-Youth Awards ta' FreeHour u l-votazzjoni ħatagħlaq nhar l-erba' 21 ta' Mejju. So jekk qed taraw dal-video qabel dakinhar, jekk iġobkom, ħafsu link fid-description ħatkun l-ewwel waħda u morru votawli. Il-vot tagħkom verament ikun apprezzat. Dak kollox, tistgħu taraw il-video. Hello, welcome back għal video ieħor għal minu ġdid. Jiena Maria Maltija noqgħod l-Olanda. Mill-introduzzjoni tal-video tafu li llum ħankun qed nikxef il-borom tagħna u ħanejdilkom x'nonfqu hawnhekk l-Olanda bħala Maltin fix-xahar. Jekk ġieli segwejtu videos tiegħi tafu li jiena nħossib il-finanzi tagħna jew tiegħi insomma ma stanka tal-joint account permezz ta' Google Sheet. U by the way, jekk tridu aċċess għal dik il-Google Sheet, issa nillinkja il-video fid-description. Fej kont qasamta magħkom hemmhekk u bdejt nispjega insomma affarijiet so tistgħu ssibuha fid-description. Issa peress li ilna aktar minn sena ngħixu hawnhekk, għal minnu ġdid ilna ngħixu hawnhekk kważi sena u nofs, nista' nuża l-actual data tas-sena l-oħra. So il-figuri li ħanati insomma u hekk mhumiex just estimate hekk jew rough guess, huma actual l-ammonti li nfaqna is-sena l-oħra u ftit minnhom insomma huma dawk li nofqu bħalissa fix-xahar għaliex ċertu affarijiet olew mis-sena l-oħra law, so ħantikom the most updated. Qabel nibda, jekk qed taraw dal-video li x'vera tikkunsidraw tiġi toqgħodu l-Olanda, ftakru li l-cost of living ivarja ħafna skont is-city li tkun qed toqgħod fiha. Aħna peress nqogħdu dejn boss, ovvjament il-cost of living ħajkun ħafna inqas milli kieku jien naf noqogħdu Amsterdam pereżempju jew cities oħra kbar bħal Utrecht, Den Haag jew Rotterdam, ġifieri take that into consideration. Waqt li qed inkun qed imparla hekk u nispjega ħanagħmel daqsxejn ta' B-roll bil-prodotti jew groceries jew whatever jew menus li nixtru jew fejn morru hekk biex intikom eżempju iktar ċar tal-prezzijiet ta' hawnhekk. Mela, ħanibdew mill-ispejjeż mandatorji, so daw il-bills jinkludu affarijiet bħal kirja, issa nitfaħħom fuq l-iskrin u mhux ħanoqgħod naqrahom waħda waħda x'ħan assumi li tistgħu taraw l-iskrin, tistgħu taraw il-figuri. Daw bażikament jinkludu affarijiet li huma ta' bil-fors. Groceries ħanagħmilhom fis-section separata u ħanagħmilha wara din. Però t-total jiġi għax għamilt il-plus issa 858.79 fix-xahar. So dawk huma kemm nonfqu f'xahar fuq il-kirja, il-kontijiet biex niftehmu, l-internet u x'insurance insomma u subscription tal-bank li hija bil-fors ovvjament. Just so you know, il-gas, water, electricity biex niftehmu, dawk inħallsu fixed amount fix-xahar. Imbagħad wara sena jieħdulek rendikont u jekk jaraw li użajt inqas milli kemm ħallas iduk refund u jekk ovvjament tkun użajt iktar milli ħallas jitolbuk tħallas. Ukoll aħna noqogħdu ġ'appartament li huwa energy label A. So dak ukoll jirrifletti daqsxejn fil-valuri tal-kontijiet. Issa aħna nikru one bedroom apartment qiegħed qisu kwart tal-bogħod miċ-ċentru mill-bidu taċ-ċentru insomma bil-mixi u xi 10 minuti l-bogħod bir-rota mit-train station għaliex ovvjament it-tip ta' appartament li tibni ħajaffettwa l-ammont tal-kirja. Blokka kbira, so naħseb hawn xi 400 appartament, però maqsumin b'żewġ blokkok u l-erja li noqogħdu fiha wkoll hija meqjusa bħala waħda mill-isbaħ dejn boss. Jekk ġieli segwejtu l-videos tiegħi tafu li noqgħod quddiem park fuq għalhekk ta' xejn għalja l-kirja x'naħseb meta bdejna nikru stajna nsibu xi ħaġa ħarir inqas imma tkun jew il-bogħod ħafna miċ-ċentru. Ukoll mal-appartament għandna parking space ġol garax tal-blokka għawek bażikament taħt il-blokka sħiħa hemm jisu underground parking jisom ta' shopping malls biex niftehmu li huwa gated. So dik għall-karozza aħna peress m'għandniex karozza nużaw ħarroti u għandna wkoll external storage fl-istess serja jekk taħt il-blokka li vera handy għall-imbarazz jekk u l-kaxxi u l-bagali. So dak ukoll again jirrifletti daqsxejn fil-prezz. U by the way, il-prezz tal-kirja jinkludu wkoll is-service costs tal-komun. Naħseb ukoll ngħid li kieku l-istess appartament Amsterdam m'iniex ċerta imma mill-ftit riċerka li għamilt fuq il-platforms dal-għodu jisom kollha around 2000 jew forsi ħarir iktar ħarir inqas. It's very common li Amsterdam jekk ħatikri appartament bħal da eżatt
ħatħallas ħafna li, speċjalment ovvjament jekk ħatkun viċin iċ-ċentru. Bħala kirja, sfortunatament ħatollilna f'Lulju so ħassir 1,333.9 cents. Iva mhux qed niċċajta bis-cents. Bażikament hawnhekk hawn regola li jew liġi, ma nafx, I guess liġi tiġi mill-gvern li sena wara sena il-landlords jistgħu biss jollu sa massimu ta' xi 4.5%, dis-sena ħatonqos ħatkun xi 4.1 u ma jistgħux jollu minn hekk, iktar minn hekk. So ovvjament x'għamlu qollilna il-massimu bis-sens b'kollox. In general imma kollox jola ftit sena wara sena, infatti anke l-health insurance is-sena l-oħra konna nħallsu naqra inqas u anka l-subscription tal-bank. Apparti dawn hemm xi taxxi wkoll inħallsu biss darba f'sena, issa nitfaħħom hawnhekk għax ma nafhomx bl-ammont u dawn ivarjaw skont il-households, skont is-size tal-household, so mhumiex fissi u jvarjaw ukoll bir-reġjun. Jiġifieri Amsterdam għax darba kont rajt huma ħafna iktar għolqin minn hekk il-prezzijiet, imma tagħna persi dejn bossu I guess u inqas turistiku u hekk il-municipality tax ħatkun daqsxejn inqas naħseb, ma nafx ir-raġunament, imma neħem dawk. Mela bħala groceries is-sena l-oħra nfaqna qisu 430 fix-xahar, issa nikteb il-valur eżatt hawnhekk. U meta ngħid groceries mhux qed ngħid ikel biss, jiġifieri anke tipo toilet paper, cleaning detergents tal-ħasil u affarijiet hekk. Bħala dieta, ovvjament għax importanti nsemmi biex tifhmu minn fejn ġie dan numru. Aħna maħniex vegetarians, u niklu laħam kuljum kważi kemm għall-lunch u kemm għad-dinner, eżinu jew ħut insomma u tiġix u hekk fimtuni mhux laħam ġifieri beef biss. Nifokaw ħafna fuq protein, tafu insomma jekk iseguni li mmorru l-gym u hekk. So nieklu. Ovvjament dan li jkoll iktar minni għax raġel, ġifieri jekk ħatkunu żewġ tfajliet jew żewġ irġiel ħajvarja ħafna dal-valur u speċjalment ovvjament jekk tkunu bit-tfal, ftakru li aħna tnejn biss. In-ġeneral però ma nixtrux affarijiet għaljin, so mhux ħanixtru l-aktar brands expensive at all u mhux ta' ikel biss, ġifieri anke prodotti detergents mhux ħanixtri the most expensive ones u laqqas toilet paper jew kitchen roll ma narawhomx jagħmlulna effett daqshekk kbir fuq ħajjitna jekk tixtri the highest brand. Ovvjament ġieli we spoil ourselves, pereżempju nixtru semen daqsxejn expensive hawnhekk. So mhux ħanixtruha kull ġimgħa, imma kultant ngħidu nixtru biċċa l-ħam tajba jew hekk. L-iktar li nixtru mill-Lidl imma nixtru wkoll minn Jumbo u Albert Heijn, u Jumbo u Albert Heijn huma jisom dawk is-supermarkets li jġibu l-brands expensive. Isa Ġejt, mhux biex nagħmel reklami by the way għax da m'għandi xejn reklami nixtieq li huwa sponsored tal-video. Jumbo u Albert Heijn isa Ġejt, l-Smart, il-Greens, il-Welbies u hekk ta' Malta. Cleaning detergents u hekk normalment nixtrihom minn Action u ġieli wkoll nixtru frott u l-ħaxix mill-market. Mela, bħala trasport, aħna m'għandniex karozza, ġifieri nivvjaġġaw biss bil-public transport u ġifieri bit-trains, buses u hekk meta nkunu rridu nmorru x'imkien ieħor, il-bqija hekk dejjem boss dejjem jew nimxu jew bir-rota. Is-sena l-oħra għax qoddejt kemm infaqt b'kollox f'public transport, spiċċajna nfaqna qisu 45 euro fix-xahar xi ħaġa hekk. Dan ma jinkludux però xi trains li qtajt li mmorru pereżempju l-Belgium jew il-Ġermanja għax dawk tipo qishom bħala travelling. Però just to give you an idea, f'Awwissu kont qtajt last minute train trip minn hawnhekk għal Munich bil-Ġermanja, suppost kont mort bil-Flixbus u l-Flixbus kien ġietni xi 70 euro. Imma mbagħad ġiet ikkanċellata l-aħħar minuta, so spiċċajt ħallas 200 euro overnight train għal Munich. Imma normalment il-trains għal North of Germany ovvjament peress li iktar viċin għalina ma jkunux daqshekk għaljin. F'Diċembru konna morna day trip Cologne u konna qtajna train 55 euro bir-return. U għal-Belġium irħas għal-Belġium xi 20 euro day trip return bit-train. U meta nagħmlu day trips ġol-Olanda, normalment nagħmlu il-weekend Vry subscription li din bażikament is-subscription ittik unlimited travel fil-weekend anywhere you go to l-Olanda. U just so you know, l-Olanda it-train ticket prices huma fissi, ġifieri mhux ħajvarjaw jekk taqtaħħom illum jew jekk tistenna u taqtaħħom il-ġimgħa d-dieħla, mhux bħal Ġermanja u jekk mhux teres barra il-Belġium. L-Olanda dejjem l-istess, anzi jkollhom discounts ġieli wkoll. Ovvjament għandna r-rota u dik hija l-karozza tagħna, nagħmlu kollox bianka ġifieri nixtru l-groceries. U dik is-sena oħra xtrajt waħda li kienet ġitni qisu xi 110 euro minn għalija u nfoqtilha xi affarijiet matul is-sena, ma nafx forsi nfaqt 25 l-iktar f'sena sħiħa ġifieri biex eżempju nagħmilha żejt, xtrajtilha l-basket, titbiddel il-batteries u hekk. Issa peress li ma nsuqux hawnhekk għax m'għandniex karozza għax ma rajniex li kellna
bżonn nixtri waħda, ma tantx nistantikom daqshekk idea ta' kemm jiswew l-affarijiet with regards to owning a car. Imma milli nista' nifhem li jgħiduli sħabi tax-xogħol u hekk l-insurance u liċenzja ma tantx huma rħas hawnhekk. Imma ċċekkjajt online u hawnhekk l-average cost tal-fuel mela l-petrol huwa €2.10 u għad-diesel huwa xi 180. Ovvjament hawnhekk mhux bħal Malta il-prezzijiet mhumiex fixed, so jiddependi ħafna fuq petrol station. Tmur. Tigara l-petrol! Servizzi, ngħidilkom il-verità, jienu dan mhux nużaw ħafna services hawnhekk. Jien qatt ma mort naqta' xahri hawn għas sempliċi raġuni li biex timur taqta' xahrek hawnhekk €65. Imma jiena m'iniex fassi so trim one length biżżejjed għalija ma nisbax xahri u hekk, so immur Malta għax €65 in my opinion it's too much. U in general ukoll ma tantx nagħmel affarijiet beauty related, l-eyebrows nagħmelhom jiena, dwiefer ma nagħmilx, so ma jkollix għal xiex immur da services jiena. Imma ċċekkjajt hawnhekk forsi għax naf li ħafna tfajliet ħobbu jagħmlu dwiefer, jibdew il-prezzijiet jekk fimt sew xi €60 for the first set, ma nafx Google jgħid naqra, u hekk jisom il-prezzijiet for gel nails. Acrylic naħseb kienu inqas, ma naf nixxert imbagħad nġib naqra eżempji fuq l-iskrin. U ovvjament jiena fittix dejn boss jaf li Amsterdam u hekk ikunu ħafna iktar il-prezzijiet. Expect li hawnhekk ħatħallsu ħafna iktar għas-services. Barbers għall-irġiel ovvjament biex ma ninsikomx iħallsu qisu €35 biex jaqtaw xarhom u jagħmlu l-leħja wkoll. U m'iniex ċerta minn għalija 35 bil-fade, imma jekk ġast trid one cut kull imkien minn għalija xi 25. Not sure. Li forsi nista' ngħidilkom so nafu issa dan jilmanat id-dentist kombinazzjoni this week u għal-filling żammewlu €93 imma kienet 3-way filling, one-way filling huwa €53. U żammewlu wkoll ta' idejhom, so there was an extra €57 u xi €20 l-extra. Naħseb overall imma eżempju dentistry huwa aktar għali minn Malta. Għawek għaw min jagħmel dental insurance, aħna ma għamilniex. U bħala mediċina onestament ukoll ma nafx eżatt kif ivarjaw il-prezzijiet, però meta nitkellem moħħti għax oħti qed tistudja pharmacy, jisni u ġili nurija l-prezzijiet u anke meta ġita u bdiet tara l-prezzijiet tal-over the counter medicine, jisom irħas minn Malta. Ma nafx imma ovvjament jeżistu ħafna brands differenti wkoll li jaf ikunu irħas mill-brands li jiġu Malta, ġifieri dik jaf taffettwa wkoll, però mort crowdvat u bdejt nfittex daqsxejn il-prezzijiet u kaxxa Panadols minn hemmhekk ta' 48 tiswa €7 u waħdi qalt li minn Malta xi ħaġa hekk ukoll jew iktar. Kaxxa euro fin minn hawn 649 imma mbagħad minn Malta irħas minn Malta uħti qalt li 498. Issa bħala mediċina normalment ikunu deductible, ġifieri hawnhekk il-health insurance kif taħdem ħatħallas ċajtu ammont qabel ma tibda tħul flus lura. So l-ewwel ħatħallas €300 eżempju minn għalija 385 huwa l-ammont. Ħatħallas €385 worth of medicine u mbagħad tibda tieħu lura. U jiddependi wkoll ħafna fuq it-tip ta' policy li tażlu insomma. GP però dejjem b'xejn u speċjalisti skont il-policy ġili titħallas ġili li minix 100% ċerta ma. Bħala divertiment, ħansemmi affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' sewwa, so mhux ħansemmi affarijiet bħal Spotify subscription għax dik tipo anka Malta li tkun qod Malta ħanħallasha wkoll. So ħansemmi affarijiet li huma relatati ma' hawnhekk bissa. Importanti li tkunu tafu li bħala lifestyle jienu Daniel quite chill, ma nagħmlux affarijiet estravaganti at all, però kif tafu nħobbu niklu barra. So l-aktar li nofqu huma fuq hekk. Xorta noqogħdu lura fejn immorru to be honest, ġifieri ma mmorrux restaurants expensive ħafna, imma sa nara nfaqna qisu €142 every month. Dvarja ħafna fix-xahar imma again biex tintikom average. Issa nġibilkom xi eżempji again fuq l-screen imma nħoss li bħala prezzijiet fir-restaurants inħossu saru pjuttost simili ta' Malta. Ovvjament, qisu cities bħala Amsterdam, Utrecht u The Hague u hekk. Ġeneralment li kellu daqsxejn iktar għali. Li nara għalijin iktar minn Malta huma drinks. Tipo pinta birra minn hawn xi €7 u xi tazzan xi 5 to 6 hekk. Bħala gym, immorru l-irħas wieħed please note, imma inħallsu €30 għal tnejn li aħna fix-xahar. U kif taħdem di titħallas fuq isem wieħed u jiena ma nistax immur mingħajr Daniel. So bil-forsi irid jidħol Daniel u jiena nidħol miegħu imma €30 fix-xahar
worth it kif jgħidu l-Maltin. Bħala luxury I guess, inħassu View subscription. View hija cinema li mmorru. Again, jekk issegwu l-videos tiegħi tafu li mmorru cinema kważi darba f'ġimgħa minn tal-inqas. Aħna ma nħallsux Netflix u Disney Plus u hekk, so dik isa we splurge a bit fuq hekk. Unħallsu €22 fix-xahar. Issa, fuq rigward tipo other leisure activities u hekk li nofqu fihom qisu €40 fix-xahar fuq hekk. Issa daw jinkludu tipo concert tickets meta morru l-games room, jien naf meta morna Tulip for eżempju jew Efteling. Ek, jinkludu dal-affarijiet. Ovvjament mhux €40 every month. Again, it's an average, so forsi kien hemm xahar fejn infaq inqas fuq leisure stuff imma mbagħad xtrajt concert ticket u għalla dak il-prezz. Rigward ħwejjeġ amara, electronics u hekk affarijiet tad-djar, ma nħossx li hemm distak kbir ħafna, naħseb simili, anzi, electronics naħseb li hawnhekk irħas, imma ovvjament ħabba li Malta naħseb to import stuff it's more expensive, naħseb ovvjament imbagħad jirrifletti fil-prezz. Imma ħwienet tal-ħwejjeġ ta' żraben li ssibhom Malta, iktar ħwejjeġ mill-żraben, għax żraben naħseb hawnhekk ġieli jkun hawn good deals ukoll to be honest, peress li hawn ħafna aktar varjetà ta' ħwienet allura tu be more competitive il-prezzijiet ikunu daqsxejn irħas. Imma ħwienet ta' ħwejjeġ bħal Zara u hekk u Bershka u Stradivarius l-istess il-prezzijiet ma jinbidlux. Però mbagħad hawnhekk hawn ħafna outlet stores li jkollhom daqsxejn deals fuq branded stuff ukoll, eżempju hawn TK Maxx. U hawn ukoll second hand culture kbira ħafna, ġifieri issib ħafna thrift stores jew charity shops. Jiena nixtri ħafna minn Vinted ukoll u nbieħ ukoll ħafna u ikun hemm ħafna good deals, ħafna mill-affarijiet ikunu għadhom ġodda wkoll. U Vinted għal min ma jafx hija platform fejn inti tbieħ il-ħwejjeġ tiegħek u taqla l-flus in beauty products. Dawn ukoll, to be honest, narhom simili ħafna ta' prezzijiet ta' Malta, speċi shampoos, conditioners, affarijiet tal-wiċċ u makeup, inħoss li l-istess bħal Malta kont inħallas. U hawnhekk ukoll actually minn fejn nixtri jiena qiegħed su crowdvat, ħafna midrabi jkollhom ix-xeba deals u jiena dejjem nistenna li nixtri xi ħaġa bid-deals. U actually thinking about it naħseb Malta xi kultant ikunu irħas mill-full priced item ta' hawnhekk, imma peress li jkollhom id-deals bħal pereżempju jew 50% off jew buy one get one free, jiġu jisom Malta, so jekk sakemm vera jkollok bżonn emerġenza u tixtri xi ħaġa dejjem nistenna id-deals. Eżempju jiena nuża la Roche-Posay għal wiċċi u bl-istess ammont kont inħallas meta kont nixtrihom minn Malta. Issa semmejt kemm jonfqu, allura u probabbli qed taħsbu, okay, għaldilna kemm jonfqu, ma kemm jaqlaw. Mhux ħanidilkom il-paga eżatta, ovvjament for security reasons, so ħantikom mhux estimate, imma ma nafx, ma rridx nidher li qed niftaħar sewwa, okay? Ma hawnhekk jiena naqla kważi d-doppju ta' kemm kont naqla gross Malta, u mbagħad bil-bonuses jiġu iktar mid-doppju actually. U peress li aħna għaddin bit-30% ruling, net isin fidi naqla aktar minn doppju wkoll minn kemm kont naqla Malta, jew kważi eżatt. Però kieku m'għandniex ir-ruling, ġifieri kieku għandna l-paga u tinħallsu taxxa daqs another Dutch person, xorta kont fidi ħanaqla aktar minn Malta. Il-minimum wage l-Olanda tvarja skont l-età, so issa hawnhekk nħalli table ta' x'inhi l-minimum wage skont l-età tan-nies, imma l-ola waħda xi €14 minn għalija. U ċċekkjajt Malta dis-sena qiegħda xi 554 jekk mhux sejra żball. Ħanerġa' niġi fin-nofs. Il-paga medja hawnhekk l-Olanda mir-riċerka li għamilt hija ta' 41,000 li tiġi 3,400 fix-xahar. U kkomparata ma' Malta, ukoll fuq ir-riċerka li għamilt is-sena oħra kienet minn għalija kważi 24,000 li tiġi literalment kważi 2K fix-xahar. U l-Olanda the highest earners qegħdin Amsterdam. Jiġifieri ovvjament jekk toqgħod f'bigger cities hija highly likely li ħajkollkom paga aktar imma mbagħad cost of living iktar ukoll. Issa again, to paint the picture għalikom, jiena kemm hawn kemm Malta kont above average bħala paga, issa ftakru li jiena dal-flighti hija komuni li l-industrija tagħna tħallas naqra iktar minn average peress li ħafna private companies li jagħmlu ħafna profitti. Again, please taħsbux li qiegħda niftaħar għax it's not the case. Issa fuq l-screen ħanurikom it-tax brackets ta' hawnhekk, nassumi li ta' Malta tafuhom. Imma kif qedtulkom aħna qegħdin bit-30% ruling u dik tfisser li 30% tal-paga tagħna tkun bla taxxa. L-effective tax rate ma nafx bl-amment,
imma qiegħda jsu bejn 22 to 25% jekk mhux sejra żball. Issa apart il-paga ovvjament għandna ħafna benefiċċji u nħoss li hawnhekk at least minn meta kont Malta ma nafx tibiċ is-sitwazzjoni Malta, imma għandna ħafna benefiċċji tajbin ix-xogħol, għandna private pension plan, jiena għandi l-car allowance, għandna yearly performance bonus ukoll, jiena għandi flexible budget fl-aħħar tas-sena li nista' nonfqu fuq ċertu affarijiet insomma li tuni jew nkella nieħdu paid out. Ukoll kelli relocation bonus is-sena l-oħra, dik ġa kontent ta' video minnhom. Imma wkoll biex intikom idea ġili saqsuni imma kienet worth it bl-ammont ta' flus li titħallas biex tgħix hemmhekk ikkumparat ma' kemm taqla. Again, please, mhux biex niftaħar imma to paint the picture. Is-sena l-oħra kien irnexxieli nfaddal iktar minn kemm kont naqla gross Malta. Dik it-tip. Ġifieri taħsbux li jiena naqla xi triple digits għax ma naqlax triple digits yearly. By triple digits I mean ma naqlax iktar minn 100k. Trust me. Nixtieq. Ovvjament, ftakru li ċ-ċirkostanzi tiegħi jaf huma differenti minn tagħkom, speċjalment jekk għandkom it-tfal u hekk. Ovvjament ħatunfuq ħafna iktar minn kemm nonfuq jiena. Jien u Daniel għadna żgħar it-tnejn weħidna. To be honest, again, ma ngħixux ħajja very luxurious, noqogħdu lura ħafna mid-drabi għaliex qed infadlu, ovvjament għax qegħdin fi żmien fejn nixtieq infadlu biex eventwalment nixtru dar. So tikkumparawx ħafna miegħi għax ovvjament jaf tkunu f'sitwazzjoni verament differenti minni. Sabiex nagħlaq qed ukoll ħanejdilkom naqra kemm x'infaqna affarijiet when it comes to relocating. Meta ġejna nqogħdu hawnhekk kellna nonfqu xi affarijiet fil-bidu, bħal pereżempju biex nimlew il-post, dis-sodda xtrajni aħna ma kienx hawnhekk. U dawn ġifieri il-figuri li ħansemmi nfaqnihom jisu fl-ewwel 2 months bejn to settle in. Issa again ħanagħmel breakdown hawnhekk. Imma jisu kull wieħed konna nfaqna naqra iktar minn 5,000 xi 5.5k naħseb biex ġejna nqodwaw u id-deposit just so you know, dak meta tikri tagħti deposit u hawnhekk normalment iżommu ta' xarej, so fil-bidu kellna nħorġu il-kirja tal-ewwel xahar plus an extra 2 months deposit. Bħala mara to be honest ma xtrajniex affarijiet fancy, kollox minn IKEA u jisk. Forsi l-affarijiet żejda li xtrajna hekk dekor u biex tagħmel post naqra sabiħ. Xi ħaġa li ma xtrajniex actually bħala mara li ma ħallasniex għalija aħna id-desk u siġġu l-monitors u hekk il-home office biex niftehmu. Għax dak bażikament another benefit li kellna x-xogħol li peress li stajna naħdmu mid-dar tagħna budget kull wieħed biex nixtru dik l-amara. So dik kieku naħseb swietna easily another 1,000 each biex għamilna il-home setup. U l-kategorija other dik tinkludi affarijiet bħal pereżempju xi ġgieget li xtrajna x'aħna ġejna fix-xitwa u kellna bżonn ġaketta ħoxna u dik kienet xi €100. I mean daw affarijiet żgħar tagħli fil-verità bla sens ninkludihom, imma qed ħan ninkludihom. U eżempju jiena x'kelli nixtri l-bagalji wkoll għax ma kellix bagalji personali. Imbagħad hemm il-flights insomma hekk. Imħebba jħadu għara ħna jissu infaqna 5.5k kull wieħed biex dejna ngħixu hawnhekk. Ovvjament, apparti tal-ammont nissuġġerixxi li jkollkom emergency fund għax ma tafux jista' jinqala. U jekk intom għadkom studenti u vera tixtiequ titilqu wara li tiggradwaw imma qed tibżgħu ħabba l-flus, nifhimkom jiena kont l-istess, jiena ma tantx kelli flus qabel ma bdejt naħdem, so biex faddalt vera minn sagrifiċċji. It's worth it imma naf li qegħdin fi żmien fejn literalment id-dinja ġierek tonfoq. Imma ħafna sagrifiċċji u jirnexxielkom taqtalkom imma tħallux il-flus speċjalment jaqtalkom qalbkom. Mela, naħseb qedtilkom biżżejjed u naħseb iżżejjed ukoll. Imma nispera li dal-video sibtuħut li kien suggested minn ħafna nies. Ħadli naqra ħin biex nippjanah u biex nifilmja issa, probably jistanka biex neditja. So, napprezza ħafna jekk tħalluli like u tagħmlu subscribe. Jekk għandkom iktar mistoqsijiet, please saqshom li fil-comments toqgħodux tiddejqu anke jekk għandkom xi suġġerimenti oħra jew affarijiet li vera tixtiequni nagħmel u nurikom u ngħidilkom whatever with regards to moving abroad jew living abroad, please għajduli fil-comments ukoll. Tinsewx ukoll tivvutawli ħanħalli l-link fid-description. Ovvjament jekk taraw dal-video qabel nhar l-4 u l-21 ta' Mejju, votakom ikun apprezzat immens. Meħe, dak kollox minn tiegħi. Grazzi ħafna tal-li segwejtuni u narakom fil-video li jmiss. Ciao ciao!